गुप्ताः शस्त्राक्षः शवाः मरीपुषैनिकाणं क्रीडनीव विरजितं त्रैलोक्यं बुभुजे श्रियं भगवंस्तान्माख्यवर्म नारायणात्मकं यथा यथातायनं शत्रुण्येनं गुप्तोय जनविर्धीय श्रीशुकवाच वृतप्रोहित्वाष्ट्रो महेन्द्रान् पृच्छते नारायणात्मक ओं वर्माहं तदीके मनः शृणुवा विश्वरूपावाच ओं धौताग्रीरपाणिराचम्यं सपवित्रं उद्मुखं कृतस्वाग्रन्यासो मन्त्राभ्यं वाग्यश्चं शुचिः नारायणमयं वर्मं संयोदं भयागतीय आद्योरजाननोरोर्दौ हद्यथोरस्य मुखे सरस्यान्नोपूर्य ओंकारादीनिवनेसित ओं नमो नारायणायेति विपर्यायथापि वा ओं करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादश्यक्षरविद्याः प्राणवाद्याकारणं माङ्गुल्यं अंगुष्ठा प्रवसुव न्यसीतधृत्यं ओंकारं विकारमनं मूर्धनीय शाकारं तूर्भोर्मध्ये नाकारं शिखे स दिशेत विकारं नेत्रयो यज्कारं सर्वसन्धिषु मकारं अस्त्रमुदिष्टं मन्त्रमूर्तिर्भवितं बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वादिक्षु विनिर्दिशेतः ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत ध्येयं षड्शक्तिर्भियुतं विद्या तेज तपो मूर्तिर्मीमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदस्यानं सर्वरक्षां ज्ञाताग्रिर्पद्मं पद्गेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्म शिगदेषु चाप पाषाणदधानो अष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मस्तस्य मूर्तिः यादो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् थलेषु माया वटवा मनोव्यात् त्रिविक्रमं खे अवतु विश्वरूपा दुर्गेश्वस्व्याजि मुखादिषु प्रभु आयर्निशोऽसुरयुक्तपारिः विमुच्यतो यस्य महाठहास दिशो विनिर्दुत्य पतञ्च गर्भा रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पं स्वद्रष्टयोनिधरो पराः रामाद्रिकुटिस्त्वं विप्रवासी स लक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मात् मामुग्रधर्माम् अधिखिलात् प्रमादा नारायणं पातु नरश्चहास दतत्ययोगात् योगनाथं पायाद गुणेशं कपिलकर्मबन्धना सनत्कुमारौ तु कामदेव द्वयशीर्षं मां पतिदेवहिलनाथ देवर्षिवर्यं पुरुषार्चनान्त्रात् कुर्मो हरिर्मां निर्यातशेषा धनवन्तरी भगवान् पार्थपत्यात् द्वन्द्वातं भयादृशको निर्जितात्मं यज्ञश्च लोकदवनाजनाद बलो गणात् क्रोधवसादहीन्द्रा द्वैपायनो भगवानं प्रबोधा बुद्धस्तु पाषाण गणात् प्रमादा कल्की कले कालमलात् प्रपातु धर्मावयानो रुकितावतारा मां केशव गद्या प्रातर्व्यात् गोविन्दयासङ्गवमात्तवेणु नारायणं प्राणम् उदात्तशक्ति मध्यर्दिने विष्णुरमिन्द्रावपाणि देवोपराण्ये मधोगधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निषेधयेकोऽवतु पद्मनाभा श्रीवत्स धाम पररात्रयीसा प्रत्युहैषो सिद्रो जनार्दना दामोदर व्यादनुसन्दं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्ति चक्रं युगान्तं निगमनेमि भ्रमतं समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दज्ञ सन्नमाशुं कक्षं यथा वातसको हुतासा गद्यस्मिन् निष्पङ्गविष्पिण्डलिङ्गे निष्पिण्ड जियत्प्रियासीय ॐ कुष्माण्डवन्यात् यक्षरक्षो भूतग्रहणाचूर्ण्यं चुर्यारिन् ॐ त्वं यातु धानं
प्रमथ प्रेतमातृपिशाच विप्रग्रहघोरदिष्टिन् दारेन्द्रविद्रावयं कृष्णपूरितो भीमस्वनो हृदयानि कम्पयन्ना त्वं दिग्मधरा श्रीवसन्नं प्रीसंयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुषीं चर्मछन्दछादाय द्विषामोघं हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो वृतकृतुभ्यो निव्ययेव च सरीसृपेभ्यो दृष्टेभ्यो भूतेभ्यो एव वा ॐ सर्वाणि तानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संख्यं सद्यो नः श्रेया प्रतीपका गरुडो भगवानं स्तोत्रस्तोपछन्दो मया प्रभु रक्षस्वीकृच्छयो विश्वसेना स्वाभवीय सर्वापदभ्यो हरिर्नामरूपयानुधानिना बुद्धिर्ण्यं प्राणं तातु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत्ता सत्यनारायणेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा यथैकान्यभावानां विकल्परहित स्वयं घोषणायुधलिङ्गाख्या दत्ति शक्ति स्वमाया तेन सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि पातु सर्वैश्वरोपैर्णं सदा सर्वत्र सर्वगा विदिक्षु दिक्षुर्ध्वमधा समन्तान्तर्दन्तर्बहिः भगवान् नारसिंह प्राहप्यलोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्निमदाख्यं वर्मा नारायणात्मकं बीजस्यज्यं ये दंसितो सूर्योत्थानम् एतत्तधार्यणामस्तु यं यं प्रपश्यति चक्षुषः कदा वा संस्पृशेत सद्या साध्वसात स विमुच्यते या नाकुतश्चिता भयं तस्या विद्यां धार्यतो भवेत् राज्यस्तु ग्रहाभ्यो व्याघ्रदिव्यश्च करहि चेता इमां विद्यां पौरां कश्चित् कौशिको धारयन्न द्विज योगधारण्यं स्वां जहो समरुध्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा यौचित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयाः गगनान्यस्पतत् सद्या सविमानो हावक्षीरः ॐ सवालखिल्यवचनादिनात्यै स्मिताः प्राच्या प्राचित् सरस्वत्यं स्नात्वधामं स्वमगतम्ब श्रीशुकाच या इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृता तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतं विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्चक्रतु ॐ त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विणिदजित्यामृते सुरान् जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सृष्टिस्कन्धनारायण वरमकथं नामाष्टमोऽध्याय हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्।